بینەرت هێژە نوکە دێ لەسەر ئەوی بابەتی ڕاوەستم داکۆم بزانم کە بڕاستی ژی پێنگاوین کریاری ji لای Tirkiyeyê ve çi ne derbarê proseya aştiyê erê kes hatiye azadkirin ji lay Tirkiyeyê ve û erê berheviyên karên komisyonê de kengî bin û çi rêkar û mekanîzmeyeke dî heye û li ser evî babetî jî berêz Sînan Çiftiyore ku parlamenterê Dem Partiyê li Enqerayê li gel min e. Berêz hîngelekî bi xêr hatin spas bo amedebûna we li dixwazim bizanibim yanî ji dema ku Partiya Karkerên Kurdistanê çekê xwezana hettanî nuke çi em bêjin pêngaveke kiryarî ji alê Tirkiyeyê ve bo evê proseyê hatiye kirin. Gelek spas dikim malava. Dest xweş. Belê diyareke vekiliyeke li Kurdistana Bakur îro wek em bên çareserkirina mesela Kurd wek bi siyaseta çekdarî bi têkoşîna çekdarî na. PKK zî veya diyar kir, devlet zî veya diyar kir. Yani tenê nevêra PKK va. Devlet zî bi mesela çekînikana mesela Kurd çareser bike, PKK zî bi orada şekberdana PKK hate rojavê li ser banga bi Rêzo Celan PKK şekberda. Ew giring e, gavekê giring e. Li ser vê niha daxwaz armanc dikine ki ew mesele were meclisê. Ji bo vê komisyonek hate avakirin. Lê virda komisyon berpirsiya vê partiya ek grûpê wan di meclisê de henin hatin tespît kirin. Dibin serokatiya meclisê de ew ê bên cem hevdi di vê navbera di meha de bişoxulin ka bigîjin çi encama. Lê mesele vaya. Komisyon hatiye avakirin. Ev komisyona ji bo çi hatiye avakirin? Dike çi çareser bike? Ne wisa? Belê. Yani navê wî çi ye? Dike ser çi biskine? Divêne bira nav hinek partî divê bira navê wê Türk komisyona veke terör bê Türkiye bê terör. Yek divê komisyona teröra bê Türkiye û veke em bên Civaka Demokratîk. Kurd çi dibêjin? Kurd dixwazin navê we çi be? Berêz Sînan. Dem partî dibêje ki veke em bêjin komisyona aştî û Civaka Demokratîk. Baş. Kanetê me evekî Baş. kanetê me evekî gel seranser nav lêkin. Aha. Ev mesela Kurd e. Ev mesela Kurdistan e. Ya seda heftê salî ye. Meclis dixwaze dike ser vê biskine lê çima vek divên ya sê meymun su qirda dilîzin. Yani mesela Kurd e, mesela Kurdistan ye eşkere gerek navê wî lêkin bê em dixwazin ser vê biskinin ka çi çareser dikin çi çareser nakin tiştî dine. Lê mesele ve eger bêjin ki mesela ev lê me nedî me nebihîst em nizanin di komisyonê ev çi çareser bike? Baş e. Eger li ser encamê Ez gotinê te hez dikim ku Dem Partiyan ji partiyên Kurdiyan ji bi giştî raya giştiya Kurdî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê çi guman ji evê komisyonê ve hene? alî komisyonê gumanê me henin. Yani niha komisyonê nav lê çi bike yek. Bo we giring e ku navê we çi be? Navê çi be? Ev giring e. Du navaroka rê çi be? Ev navaroka wê çi be? Ev zî giring e. Eger navaroka wê tenê encamê vî şerê em bên 4 salî, 5 salî, heta 3 salî mesela Kurd berdam dike. Tenê encamê wî bînin. Yani em bên girtiyê siyasî, girtiyê nixaş, em bên mesela Öcalan, vek em bêjin işte Demirtaş vana, vek em bêjin gundê me hatine şevitandin, vek doza Roboski, li ser vana vek em bên li ekonomiyê çekin, çareserî binin. Ev encamên mesela Kurdên Kurdistanênin. Ama li olê rawin mesela Kurd Kurdistan çare nabe. Eger komisyon bêje ki ez li ser vana biskinin dê esas mesele ek vana her daim dine rojevê mesela Kurd e ji bo wê ez ê çi bikim? Baş e. Berêz Sînan. Baş e. Nuke di berjewendiya Tirkiyeyê de ye ku gumanê durust bike di vê merheleyê de di vê qonağê de? Em wêne de gumanê me henin. Heşo wek mejiyê devletê niha li ser Kurdistana Bakur zêdetir li ser Rojava, li ser Sûriyeyê. Ji bo ku li hundir gav bavêje devlet di tişta
vek hemden çavderi dike. Yek kandili deve kandil vek minak deven ya. Vek minak çek berdan. Yani çek berne de si kesi çüye çek hoş evtan diye. بله Gerek anne de kok da çek berdin jigor vi ez gava bavjı. Döde çavderi xuseriya rojavaya. Eğer xuseriya rojava demekanizlikte em ben statü o hesede vek bu hezeki fermi de destura süliyeda Türkiye helvasa halundur ebugara. Jibove döve bire perkeçek berde de kokta gorvez gabavıcım. Perkez ister işe diyecek ki gel hun jibo me veken ben gave kanuni hukuki derfin yasayı derfin. Eğer merçek berda hun doxazın kem siyasete sivil bikin hem de giren Kürdistan'ı ka jibovi gerek çerçeve hukuki pek vere gerek kanun derken باشه دنرین آواده siyasete sivil bikin. دنرین آواده باشه دنرین آواده برای Çeka سینان verdin, ben deşte siyaset edekin. Başa. Başa hem de fazla çeka verdin. Le jibok hem deşte siyaset edekin gerek hun gave hukuki ve kanuni babri. gelek باشه دنرین آواده نوکا بری نوکا جمع بحث کر یعنی ما بحث gelek پینگاوان کر که هم جالیه پارتیا کارکرین کردستان جوی هاتیه هاویتن یعنی پارتیا کارکرین کردستان نیت پاکیجی خو دا خویانی کرن دانشاندان کو آها از چک خو حاضرم قناغا ایکی چک خو دانا و چک خو جی شوتاند لبرانبر دنها چاوی هر کسی لسر اوه که کو ترکیه پینگاوا با هاویجید پینگاوا که کو ترکیه هاویتیه آواکرین آوی کمیسیونیه لیوکو هندو بیجن وکو دم پارتیو که از بحث بکم گمانه ولا اوی کمیسیونی انجی ناوی کمیسیونه و نوارو که کمیسیونی هیا واتا خلق چه تبگهید خلق چه تبگه کو براستی جی اوه پروسه باشی بریوده چید به نیت پاقیجی همو آلیان بریوده چید یان جی هون هز دکن کو دستوردان ده اوه پروسه ده هیا Yani komisyon çibike çinekle hinne diyare. باشه Çave meclisi komisyonu ya çave gel çave revşen bira kava komisyonu elçi bir de bu elçi çaresel bir elçi. لاحتمال كو كوميسيون كارن باجي بكمانه افجي Ne احتماله diyare? Şeva? احتمال کو کمیسیون کارن باجی بکه یعنی برجوندیا کرداد و ناوروکا که باجی هبه تو ناوه کی باجی هل بجرد یعنی افجی اگره که احتماله که Hem hevidarın Aha. daha az ki komisyon kare başlıke. Baş. Mesela Kürt bine meclisi bak bireyke siyaseti bireyke aşkane ve demokratik çaresel bike. Bəli. Le gerek em ben tenele encamı vineskine mesela mina Aha. desturanı bingeyt roje ve de gel buna millete Kürt be kabul kırın ya le gel Kürt millete ke zaman evi ve dve kadakaya eğer va gavana demildesine avıttın ten sen encama biskinin av çareselin باشه برای سینان راست دو صد زندانی نزدیک جی پارتیا کارکرین کردستان هاتینه بردان ameliyatına elbette bizim ameliyatına ki düşün ve kendin girdiğin siyasi PKK'nın cidden edatına berdan. Düşküvün ne bir istiyor. aha واتا اگر کوانه بهست به واتا راستی جوینو چیرانینه Ve o düşün ne var? بله دو صد ام بیجن Ameliyat şeklinde. İhtimalen ki be berdan. Le naat berdan. Düşküvün ne bakır. Le Türkiye. gelek باشه لی بری نوکجی هاول بو آزاد کرنا برز یکسک داگو برز صلاح الدین دمیرتاش چه برسف دهید بو اوان کسان کو بهینه بردان رازینه رازینینن Dadgeha em be mafya mirovayı Avrupa ev dur yarım milyar de. Türkiye'si imza edildi peymana dadgeha mafya mirovayı ya Avrupa'da herkes kabul ediyor yani. Le gavnavıca. Bir keyfi gavnavıca. Ev hesabı Türkiye ve siyasi hukukinin siyasinin berdana em bezin Selahattin Demirtaş figen o kadro siyasiydin. Lisel حساب حکومت و کمبین اتفاق جمهور گور سیاست خود شوپینه بردن یا برندن هند رد بپنه که پیواجو چک بردن PKK دو کوک در چارسر بود گور و احتمال که گاو باوش جبو و دستمان در کمبین اسیرن
باشه Vek bazı gibi deri değerli ne? Hatta na dı carın se carın bir girtin bernadın ihtimal ki deman müzik bazı bernadın. باشه Çavê wan li Xandiliye, çavê wan li Xusteriya Rojavayê çi bo gorvê helbesta dewletê Tirkiye ê bê guhartin. Erenî yan ne erenî? دیار دینه باشه دوهی دم پارتی لگل ابراهیم کالن بحثا چی کرن؟ Ez vay nizanim dönü her didiktin. Muhtemelen ihtimalen ve kemin İbrahim Kalın agahı davan. Leçe agahı der. Çe agahı ne de veli de agahı mutene de agahı mutene. لی پیشبینین ده جینین اند درباره اوه کمبونه ده Na yani az daha kıyıda belki nırkandan ekibim ne rastlat. Yani zanna çok finçi division. Eğitimler belki kimsede amdizan bana belki ben peyvacı atya kim merhale şey şutuna çıgav ve avetin belki ona agayı dana lehin hamiliyetin. باشه چه قناغ دن با چک دانانا پککی ماینه و ده کنگی بین اگر که هبن Şaba? قناغ دیین چک دانانا پککی ده دمن پیش ده هبن یان پککی چاوره کو ترکیه پینگاون باش بهاوید حتی نیکو قناغا دوم دست ببکه Berbisiyeri PKK evde mekanizikler baş evde peyamadıdan rekişlere parvadikin ve gerek devlet gav bağıcı. بله Gav hukuki, gav kanuni bağıcı. بله Eğer çeki kuşavut kandın, em dahaz ve armacdaki çekal kolta bu berdin, le berdin ve dere jigo vek ben hazaran insanan, çektaran, em vekenin siyasete sivil, zemin evi, bengah ve şeyine ben ne haber? Jigo ve daha zaman devlet heye, devletsi, hayan ha gavna bacı, ev zibece ki gerek, ona bir fokta çek berdin, مگوت یا دوباره بکن خسته روزه بر روش ایدگار بود لگور به هندریا کاباوجه ناوجه اما یا گرینگ واید ev listike kalk reje bay başkere bejim mesela Kürdistan'a navle nakine dünyada tişek hani tüne tişek acayip yani peyvacı yok ya bir navdı mesela Kürder navle nakine onun için ne kaçtıkın onun için ne kaçtıkın için çaresler bakın mesela PKK mesela Kürt'ün ne بله PKK bırakışı derke serişiyor ne olsa بله rast ne rast bu mesela Kürt derkete serişiyor da hazır çek berde başa gerek çek berde emiz pişkiridini le devlet hin mesela navi mesela Kürt derdi hazır bir çaresler bakın باشه مجرد آزاد کرنا برز عبدالله اوجلان چاوابو Gerdemir dest berdin Öcalan. Zaten mahvevi heviye ev sal derbaz dur mahve heviye ki yani be berden bir sürü pensalar raketin şunda mahve heviyeye ev mahve heviye dest demavi tamam diye le kat hatta ha devlet ve hali dazi tüşeki nabece gaveki nabeciye yani gerek Öcalan berdin kanateme ve bangamazı eve gerek mahve heviye evi jibo Öcalan pek var Öcalan berdin azat bıkın. باشه از خوازم نرینه تا لسر یک تشتی بخوازم و داوی پرسیارم جوی برای سینان نهاروشا کردان لجاده یا ترکیه چاوایا چاوا سرداری لگل خلکی دهیتا کرن به هشمندیه که جواز یعنی وکو جاره از خوازم راستی جید ناوا خلکی ده یعنی هند ناوا خلکی ده نه کرد و ترک نوکا چاوا سرداری لگل اکتر دکن Kürt başkan nekir. يعني نوكا خلق اها جاران Evet. كو لدجي زمان كردي بايا لدجي شاردرين كردان بايا لباجارين جوازين باكوري كردستان يانجي هشمنديا طافي لبرامبر كردان بتايبتي كود هاتب كارينا نوكا روشا كردان لجعده تركيا تشاوايا كرد ترك تشاوا تعامل الجليك تردكن Aşağı gerek baş perskre gringe revş ve de sahada de kalanda birasi natiye guartın. Hinci amzanın ki le bajare metropolan insan eme be Kürdi dahakın her şey vandıkın. Yani hele ki dahazdıkın ki armacıkın peyvacı ve aşırı ve demokratik pek var mesela çareser bir ke le insan eme em به مالبات ده عربا خدا ده سیاره خدا وقتی من موزیک لی دکن به کردی گوهداری دکن هنوزان شهاتن سرمانه بله جبوه ده فیلات ده هنتشک ناتیه گوارتن
Hîn devletê bi fermî ewa kabul nekiriye. Mesela Kurd kabul nekiriye ki ji bo wê gav bafişe. Belê. O çavê gelê Kurd ê Bakur zî ê me bixwe zî îro li Bakurê Kurdistanê zêdetir li ser xwesteriya Rojava ye. Rewşa wê kritik e. Demildest nizîkan mehekê de ev ê çareser bû ev ê bigîje merhelekê. Ji bo wê devletê zaten li Kurdistana Bakur zêdetin li Tirkiye zêdetin li ser Rojava diskiriye. Gavavtina ê Bakur vekem duyya şinda dêliye hele xwesteriya Rojavayê çaw bûye li gor wê li hundir helbest bigire. Eger li wê derê statuya fermî pêk were eger li wê derê xesede vek pêşmerge bo em bê hêzekî fermî ihtimaleke devlet li wê derê em bêjin pêvaziyê falan rewşa wê bigare. Yani nuka rewş li ser Rojavayê Kurdistanê maye ku bihête biryardan li ser. Belê. Baş. Gelek spas bo te berez Sinan Çiftiyora ku parlamenterê Dem Partiyê li Enqerayê tilgelin bû. Her bijî.